zaokružen koncept savremenog baletskog performansa, izložbe fotografija i predstavljanje knjige koja sadrži fotografije propraćene tekstom i stihovima nazvan Metamorfoze autora Saše Aluševskog dogodio se u kulturnoj stanici Svilara. To su znači fotografije koje su prave na staklu i onda je ovo skenirano koje je onda štampano na velikom formatu na platnu. Vajda nekakvu emociju koju sam ja možda doživio i onda nekako interpretiram da bi je stavio u fotografije i kroz te nekako tekstove da na različitim razinama ili različitim kanalima, recimo ples je jedan, vizualni kanal je drugi, verbalni, neki tekstualni je neki treći ili što. Izložba inspirisana projektom Ivane Kose nastala je kao spontani nastavak rada na plakatu, a izabran je specifičan medij, kolodijumske fotografije, zbog same prirode procesa koji najčešće daje nepredvidive rezultate i na neki način je potpuno skladan sa temom transformacija, preobražavanja i promena, kako i sam naziv izložbe sugeriše.